Mai ku koi na tammi ton channel khariu laudare. Asai July tarik tamru kum singnai na chit na charu. The gun female to Manglong local newspaper King in Sam the Co. Noni July tarik chit na chakiu. Cobra Commandos le CRPF personnel nunrui joint operation tatkaina beat yang Village Noni Police Station don jurisdiction kau Riganba Mainaga Village Guard attack sukan mekau Naga Village Guard haikan the kumna Central Reserve Police Force personnel kanai kabiu kani Village Guard kanai ni kabiu kani tuna lumnu mecham riti thai kani cham thilai na security forces rejoin operation tatkai na attack sukan metai Lau tuan kuang ta chat zang kau rui tu na sa kani, ta mai kap kiam kan metai, mini tam ru daw kani kum na mi kau tai rui, naga village karta kap loy kan jongi kani, ganai rui kabiu kan jongi tu na sa kani, ma kan mai naga village kartai, lan bi mai riam mai ting kum street na chekyu, son of kadi rang riam mai long mai bazar nuni kharui, police don't report hilai na, Painai na Chennai, Cobra tuang Jawan kanai ni kabiu kani, kanai zantai, Radesium, Head Constable Kani Jitendra Kumar Constable Kawe, kanai the treatment kang infal pungkai kani tu na sa kaneng. Mida Kaunaga Village Guard kau, kabiu kan minun don details tetu inpang kan magi kani, ganju si kabiu cho tum tani official confirm sumak bam DA. The mai kap kiam bam mai ding kau tai, Rongmei lu pom kani CSO leaders nunrui, mi bam kau tai good kang karam kani tiki CRPF personnel nunrui, ti good makan chongi tu na sa kani, the mai kap kiam kan metang tai mai pui nunrui volunteers nun kabam, Thai dan magnaba mai nun ta good pu kani kum na katang dat kau police team SP nuni, Divya Rajput zai na kabam khotai gungtang lau kani tu na sa kani mi da kau Joint Drive Council Manipur tong Working Committee re emergency shutdown in Puiling mai Rongmei kani je mai communities re look mai bam goi khau tat kai kani shutdown khotai national projects railways kani national highways ka zau kani tiki shutdown khotai medical educational institution water supply electricity telecommunication services the two thinkan mage New Delhi, July 3 na tachat. Student protesters CJP Rukau FIR chalau kai maitai. Withdraw Sudan Magitai protest Thailand method kaidan punite na CJP founder Abhijit Dipke resign daw kani. CJP founder Ri ex kauhikan may thailai na center re students nun ta police re harass su khangnu lauba mi thai CJP re peaceful protest dairan may tat kai dat ni tu na hi kani. Government re students nun ta ka khoi nai mi nun ta kumna phuna su mai tan hai in thak lau tho tu na sa kani. CJP spokesperson Saurav Srini Supreme Court re interim order CJP protest lam khore PIL files lau mai pa sukan metai re alarm bell kumna CJP khang tigwangdat bamthe interim order khotai government FIR nai me koi tai investigate su good khang nu laukan chongi Supreme Court on direction the center le CJP ka khau July 3 na pung nung nu na laukan me tai le kadat kada ngam the tu na sakani Center reassurance silaukan me taung CJP re nationwide protest tai in thak laukan chongi tu na sakani Infal July 3 na chakiu National Investigation Agency re pastor kathum ta ambush na saloi kan milam khau kanyu to investigation don akhat na United Naga Council President NG Lorho tong statement record sukan the NIA official lepari rakan mikhau tai Lorho re NIA investigating team ta Welcome suwe kum na pastor nun ta attack sumai lam khau inchum mai tai phupan mak san kanyu ta UNC rui full cooperation ti bampuni tu na sa kani inbu na lorho te re ka khoi mak mai naga mai kan saruk da nimta lana suloi laukan mai khau investigation hai katum na tat kai lau khang sang hoi kane kumna intaw ngan milung khau thu hau pan nu mai action Khadna sini sin thaulo mak na bam di tu na pian mak mai indaw kani investigation insang na tat kai ba mai ti hai UNC president re pian mak mai indaw wi naga mai goi re investigation ton progress ti hai pian mak mai authorities kau indaw bam thi tu na sa kani naga mai goi re protest hai economic blockade na ram na ran na that good puni the to na sakani mi khaw register me patung nai thai government of Manipur like government of India record goi lani nai to na sakani Infal July 3 na chakiu gang mai phuam Assam Manipur and Nagaland re July 3 na chakiu hai ka new office macheng namthat mantri pukri Infal East kau roar for tiger conservation to my ladun kau international Tiger stay hai observe su kan the kamung kho tai gang mai phom dai president gai thau ni mani gang mai general secretary gang bilung gang mai phom Manipur state president dai gang lung gang mai khani office bearer le central executive members nun
กะเจ้าเหล่ากันนี้แกงไม่พวม executive member ชินเปาแกงไม่รีกมุงเขาสากันไม่คิวทูไรเดาแต่รีเท่านั้นจะเลี้ยงรงปุยแกงไม่ไกควงรีกำมังจะให้กายสุนัลุงวงกันจวงที่ตุนอินดาวกันนี้กุมนาจริงอินจังดีคันนี้กันดีกวยรีกำมังจะให้งักเล่าขังกระเรียนกันนี้ UN รีนาจุยนาจะคิวจุลัยจะให้ International Tigers Day ขังสายอินดาวปัดกันไม่ตาทวนกูไม่อินดาวกันนี้อินฟัลจุลัยตริจุยนาจะคิวมณิปุรเขาAkash Educational Services Limited Center ไรเลียงไม่อินฟัลเขาจุลัยตรีจุดจะคิวนุนล้านเปล่ากันเทมีไฮรีนอร์ทอีสเขากระสิงจะคิวต่างไม่เทแคมปัสแต่สแควร์ฟีตจริงจะจัดดาวไม่แต่ลาเหล่ากันเท AESL หรือ Assam Rifles เลยมีล้วนขังไฮ Memorandum of Understanding Sign เหล่ากันนี้กุมนามีตรง Center ไฮสิปอยนุนสิปอยกายเรียงลอยนุนขังนี้ Facilities อจุที่เหล่าปนิตุนสากันนี้ Army Personnel Die in Harness กายเรียงด้วยขัง Course Fee 100% Free เท Gallantry Award in พังกันไม่ไกลคุณนานุนขัง Sarik จะคิว Free คันนี้ Army Personnel หรือสรุปช่วย disability นายผู้เขาสรุปริงูฟีฟรีเท AESL ให้ Manipur Education and Medical Group ตัว branch เทตำแหน่งล้นทิ้งนายล้วนด้วยหลวงบูตริกตำรูกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนทิ้งไรนายเยกาลานมวกนายเยทิ้งสินทิ้งบังทิ้งไรนายเยด้วยหลวงบูตริกตำรูนักขัดกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนกาลานทิ้งสินมวกนายเยทิ้งบังทิ้งไรนายเยmấy cái quầy nó kinh suy này kinh lâu mình khẳng đó thuần cô mày in đạo với à sai khăn thu chom hay khẩu ring ngàn lâu thế in chuan khuang rụ mà khai cây mày gan rưới kinh in giảm đó là khổ thuần cô thế